Mana turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye ko uduhaye uyu munsi umugisha wakoze mwami kuturinda ijoro ryakeye, kandi mwami n'uyu munsi uduhaye turabizi yuko dufite imigambi myiza, reka isore ku buzima bwacu. Mwami nsengeye uyu mwene data mwami, ndetse n'itorero muri rusange n'abakumenye muri rusange mwami, kugira ngo wongere utange inyota, inzara n'inyota byo gusenga mwami ni ukwemera yuko uri Imana ishoboye. Gusenga mwami ni ikimenyetso cyo guca bugufi yuko twebwe ubwacu tudashoboye mwami. Abantu rero baretse gusenga, biringira ubwenge bwabo, biringira methodology zabo mwami. Ndasenze kugira ngo wongere utere uyu mutima wo gusenga mwami, wa intercession. Biratubwira ngo abantu bitiriwe izina ryawe nibaca bugufi bagasenga, uzamva uri mu ijuru bakiriza igihugu mwami. Iyaba abakristo twasengaga hari ibintu byinshi byahinduka mwami. Ndasenze rero kugira ngo inyota yo gusenga, inyota yo kuba hafi yawe, inyota yo kukwegera no kukwinginga wongereme mu bantu, kugira ngo tubone ibintu byinshi bihinduka. Hari byinshi bidahinduka kuko abantu baretse gusenga mwami. Iyi nyota mwami ongereme mu mitima yacu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.